Istorijski roman Konak u Kragujevcu iz 1988. godine tematskom postavkom, zapletom, odrednicama hronotopa kao i vanredno izrađenom galerijom portreta istorijskih ličnosti provocira na važna sociokulturalna promišljanja. Popovićeva istorijska fikcija ovde je smišljeno narativno uobručena prvim boravkom Vuka Karadžića u Kragujevcu početkom 20. godina 19. veka, kako bi bile prikazane društveno-političke i kulturne prilike u početnoj fazi vladavine kneza Miloša Obrenovića, poglavito dešavanja u Kneževom Konaku u novoosnovanoj prestonici. Po Vukovom dolasku u Srbiju otvara se Pandorina kutija kako međusobnih odnosa na Konaku, tako i mentalitetskih osobina, duhovnih pogleda i kulturnih navika predstavnika vlasti na jednoj, a činovnika i intelektualaca na drugoj strani. U tematskom motivskom obuhvatu glavnog pripovednog toka prepoznajemo fenomen koji predvodnik novog istorizma Steven Greenblatt naziva kolanje, odnosno cirkulacija društvene energije. Popović narativnim sredstvima uprizoruje vidove proizvođenja i organizacije kolektivnih doživljaja, stvarnosti i njihove konkretne manifestacije, koje nasledovanjem etno-psiholoških crta, posredstvom predanja, kulturnih modela i radom nacionalne svesti preživljavaju do našeg vremena. Naglasak je na Piščevoj imaginarnoj rekonstrukciji začetaka dugotrajnog i mukotrpnog procesa da se uspostavi dogovor oko zajedničkih vrednosti i tumačenja događaja. U njemu učestvuju strane koje ne samo što dolaze iz drugačijih sredina, već neguju i različita kulturna gledišta i interpretaciju istorije i svoje savremenosti. One ka dogovoru dolaze kroz usklađivanje i prilagođavanje međusobno potirućih stilova komunikacije, ponašanja i normi, a što se u savremenim studijama kulture naziva kulturno pregovaranje. Ipak, Popović umesto usklađivanja u tematsko središte romana postavlja dramu ljute konfrontacije diskursa o konstitutivnim elementima moderne srpske države i preduslovima za formiranje kulturnog stožera na kojem će počivati državno-pravne, političke, obrazovne i kulturne institucije. Odgovarajući programskim zahtevima autorske poetike, on oživljava konkretnije društveno-istorijske okolnosti odvijanja te drame. Tako je oblikovao markantne književne junake, čineći pritom njihovu ključnu karakterološku diferencijaciju i za konačno semantičko raslojavanje osnovne priče. Na jednoj strani su Vuk Stefanović Karadžić, Dimitrije Davidović, učitelj Nikola Nikolajević Komnenović, knjažev lični lekar, čiji je protoritip najverovatnije Jovan Stejić, dok su na naspravnoj strani ustaničke starešine, članovi Kneževog saveta, predvođeni Simom Milosavljevićem Paštrmcem, zvanim Amidža, Milosavom Lapovcem i Tomom Vučićem Perišićem. Na trećoj, neutralnoj strani našli su se Prota Matija Nenadović, knjeginja Ljubica Obrenović te Mladen Milosavljević. Moderator ove presudne rasprave za prelazak Srbije sa premodernog, zaostalog, turskog istoka u modernu, razvijenu, civilizovanu Evropu jeste harizmatična i višeslojna despotska figura samog kneza Miloša. Posredstvom narativnih instanci učenih ljudi Srbije onog vremena, oslonjenih na verodostojne i izmišljene memoarske spise ili sećanja, Popović kadrira slike života i protokola u Konaku. Već simboličkim skidanjem belih rukavica, kao derivata kulturnog kodeksa Bečke gospodišćeg društva polazi u svoj plemeniti i svetli prosvetiteljski pohod, jer, citiram, ovde se ljube ruke srpskom knjazu, ovde se ne nose rukavice, kraj citata, Vuk Karadžić ulazi u njemu od ranije poznatu arenu gde se kulturna pregovaranja vode direktno, odrešito i zaoštreno, ali na drugačiji način višesmisleno i dalekosežno. Istovremeno ulaskom u limb političkih i duhovnih prilika u zemlji, neposredno nakon ustanka, razvijavaju se i razgrađuju i pozitivne i negativne predrasude o Srbiji i tekovinama srpske revolucije. Početni Vukov utisak o Šumadiji, koja mu je izgledala kao da je ostala u turskom vremenu, iako Turaka fizički nigde nije bilo od Beograda, citiram, neko čudno vreme, ni tursko ni srpsko, jest i jedno i drugo, uvodi čitaoca u poseban duhovni ambijent u zavrele priče o kulturnim i civilizacijskim orijentirima. Konak u Kragujevcu nije samo hronotopski omeđeno, već simboličko središte priče, ujedno i poprište borbe različitih viđenja opstanka i razvoja Srbije. Na ovako postavljenoj pozornici odigrava se sudbonosni dijalog o kulturnim modelima i vrednostima koje vode ustaničke starešine velikaši na jednoj strani, a učeni Srbi pristigli iz preka na drugoj.
Iz ustanka se Srbija spustila u konak kao simboličku sredokraću realne politike u svoj njenoj istorijskoj surovosti. U antitetičkom iskazu ovo je konak, nije ustanak. Popovićevi junaci ne samo što prenose doživljaj da se nalaze u novoj istorijskoj etapi, već i u situaciji izmenjenih vrijednosti i duhovnih prioriteta u odnosu na vreme borbi za oslobođenje. Konak je mesto provere otelovljenja ili izneveravanja ideala u ime kojih su se ustanici borili. U njemu stoluje knez Miloš, čija je volja neupitna i kome svi povlađuju. To rezignirano potvrđuje i sam Vuk u iskazu, citiram: "Ja sam spisatelj, ali srpski, dobro znam gde sam, znam da sam u Kragujevcu, u konaku, ovde gospodaru ugađaju i proslavljeni junaci i komadanti što su vojske vodili i iljade momaka u ljutim bojevima izgubili", kraj citata. Popovićev imaginarni konak obremenjen je značenjem mesta koncentracije ukupnih mentalitetskih osobina, političkih ambicija i opšte kulturne konfuzije. Na to lakonski efektno ukazuje prota Matija Nenadović, citiram: "Nismo mi zatočenici samo konaka, kao što nedavno ne bejasmo samo turski zatočenici. Najgore je ono u nama. Konak je u nama. Svi ga nosimo ovde. Prota upre prstom u svoje grudi." Dominantne diskurzivne prakse na konaku, istorijska samosvest učesnika rasprave koji su odreda zaraženi konačkim sindromom, uslovljena je odabirom mesta odakle će tek oslobođeni Srbi formirati svoju državu, a ono se u romanu otuđuje sa kulturološkog stanovišta. Već se u Vukovom zapažanju da ne može biti u redu ako se prestonica sakrila od sveta, nagoveštava skriveni tamni smisao njenog položaja, višestruko znamenitog i za prirodu i ishod žive debate u kulturnim modelima. Taj položaj je međutim uslovljen geopolitičkim prilikama, iznad svega potrebom da se srpska uprava skloni van očiju Turaka, što ne bi mogla da postigne u Beogradu, ali izvan nadzora drugih evropskih sila koje imaju interes na Balkanu. Da bi naglasio pozitivne i negativne predrasude o Srbima i kulturnoj simbolici mesta tadašnje prestonice, Popović namerno, pored Srba iz Preka, svesno preuzimajući rizik anahronizma, na svoju scenu uvodi figuru rudarskog inženjera imenovanog kao Nemac, koji se katkad pojavljuje samo kao posmatrač kulturnih pregovora na dvoru, a pokatkad i kao njihov stidljivi učesnik. Njegovim prisustvom do izražaja dolazi činjenica da je raskorak između očekivanog i zatečenog ne samo epistemološki, već i egzistencijalni. Kulturnu nosivost ove literarne figure koja referiše na istorijskog barona Herdera počiva u tome što u njoj istaknuti predstavnici srpskog naroda ogledaju vlastito kulturno stanje, uzimajući predrasudu kao polazište tog ogledanja, a njen sadržaj je dihotoman, jer ga čine kulturni centar Evropa i periferija ustanička Srbija. U kontrastnom poređenju namirisanog Nemca spram kužnog Kragujevca, diskurs kneza Miloša i njegovih starešina baštini duh provincije. U poredbenom označavanju i reči samog knjeza odišu izvrnutom samosvešću. Miriše da bome, da miriše, brani se čovek od ovog smrada sa lepenice, bazde, burazi, štava, svi balegaju i mokre oko kuća, a ovamo smo u nekoj prestonici, mi smo bre na kraju sveta, a pošli smo u Evropu. Borili se da ne budemo kužna Turska, a ovamo, kad nam neko iz Evrope dođe, on se i od nas, koji od Turaka, brani švapskim mirisima i sapunima, kraj citata. Zato, na primjer, naređuje da se iskopaju nužnici, činiš ovoliko, kaže, neću da se stidim od svakog goloigra koji iz te popišane Evrope dođe amo. Ipak, ka civilizacijskom krugu takve Evrope, upreko svim njenim kontradikcijama, Miloš, upreko sličnim i otporima svojih ustanika, usmerava kulturni put Srbije. Na dnevnom redu napete i prolongirane rasprave u konaku našle su se tekovine srpske revolucije, opismenjavanje činovnika i naroda, kulturne, duhovne i političke implikacije uzimanja narodnog jezika, jezika ustanika, za osnovicu književnog jezika, prevod Novog zaveta na narodni jezik, sastavljanje istoriografskih spisa, mesto i uloga intelektualaca u društvu i institucijama na jednoj, a nekadašnjih ustaničkih vođa i bogatih seljaka na drugoj strani, reforme državne uprave, zakonodavne i izvršne vlasti, kao najbolnija konsekvenca procesa obrazovanja i opismenjavanja i modernizacijski procesi koji bi preusmerili civilizacijski kurs Srbije. Pomenute teme se neminovno prokreću u vreme kada Srbija dobija povlastice izvesnu samoupravu, ne i punu državnu samostalnost, i kada se nalazi na samom početku prelaznog perioda između premodernog i moderno stanje društva, koje se ne tiče samo kulture kao dubinskog, pojedinačnog principa, nego i civilizacije kao horizontalnog, kolektivnog prostorno-vremenskog sistema.
Dijahronijski ustrojenim rečnikom antropologa Bojana Jovanovića, vreme rane vladavine Miloša Obrenovića sobom nosi majutički prelazak sa obrasca kulture na kulturni obrazac. Srž kulturnog obrasca za sve suprotstavljene ili zainteresovane strane u pregovaračkom postupku, međutim, ostaje neupitan lik i delo Svetog Save, članovi vladarske dinastije Nemanjića, kosovsko opredeljenje, čime su pridodati figure iz narodne epske tradicije do prvog srpskog ustanka. Zato Davidović u zasvedenom promišljenju srpskog kulturnog obrasca, iako pomalo nespresno, s pravom uključuje kulturno-memorijsku perspektivu. Citiram, Srbi još nisu sposobni da grade svoju državu po svome. Oni grade državu koja u mnogome liči na državu protiv koje su se borili da bi se oslobodili. Tako je to zasad, a bit će drugčije i bolje. Srbi će se setiti svoje velike i lične prošlosti, svojih Nemanjića i despota Stefana Lazarevića. Srbi treba da se osveste, da dođu sebi, onda će sve biti kako treba. Opet će se oni izdići u sam vrh evropskog duha i misli. Ako se vrate svojim korenima, Srbi će pronaći nepresušne izvore novih snaga i duhovne svežine. Izgradit će državu da će im cijeli svet zavideti, a imaju najbolji oslonac, imaju Svetog Savu, najlepšu duhovnost sveta. Kraj citata. Podložno problematizaciji na početku treće decenije 19. stoljeća i dva srpska ustanka za oslobođenje postala su aktualna tumačenja tog kulturnog identitetskog jezgra ideala, kako sa stanovišta romantičkog nacionalizma, tako i sa stanovišta političkog pragmatizma. To se najbolje učitava u dozvoljenim i nedozvoljenim narodnim junačkim pesmama i njihovim temama. Naprimjer, mogu Sveti Sava, srednjovjekovni vladari, knez Lazar, Miloš Obilić i junaci od Kosova pa do vremena ustanka. Sporni su naravno ustanici i junaci iz prvog srpskog ustanka. Dozvolu i zabranu izdaje lično knez Miloš kao ultimativni predstavnik centra moći. Ne sme se zaobići ni Miloševa kritika izbora kneza Lazara, koja je sa stanovišta političkog pragmatizma izraz odsustva političke i istorijske odgovornosti, što je samom knezu Milošu došla na naplatu. U tome treba potražiti klicu njegove zemaljske, po znacima navoda politike od ovoga sveta. Istražujući izvorni trenutak u kojem se preoblikovala koncentrisana društvena energija u radu Vuka Karadžića, Popović implicira još jedan značajski smer pojma pregovaranja. Njega zanima onaj kulturno-istorijski mehanizam koji je reformatoru srpskog jezika i pravopisa, istoriografu i sakupljaču usmenog narodnog blaga omogućio da realizuje svoju zamisao ustanovljavanja i unapređenja kulture pismenosti na osnovi usmene tradicije. Pišćeva uloga estetskog posrednika sa kulturalnim interesom, donekle i Vukovog potparola u domenu kulture sećanja, ogleda se i u tome što je nagovestio preduslove, izazove i iskušenja za to da Vuk Karadžić u krajnjem ishodu izbori odobrenje i podršku za svoje viđenje srpske kulture, pretpostavi do tadašnjem i da ga preobrazi. Tako je i naznačeno koje elementi iz sfere postojeće kulture Vuk preuzeo i prerasporedio u svojim spisima, zahvaljujući čemu se njegovo ukupno delo mora sagledati kao svedočanstvo onih, citiram, struktura nagomilavanja, preobražavanja, prikazivanja i prenošenja društvene energije i praksi kroz prostor i vreme. Međutim, Vukova uloga kao književnog junaka Popovićeve istorijske fikcije, upravo shodno pokretanju narativa o kulturnim modelima kao načinu samoosvešćivanja nacionalne kulture, rasvetljava i razlike u njihovom mestu u srpskoj kulturi nekad, za vreme prve Miloševe vladavine i kasnije kada postaje nepobitni činilac srpskog kulturnog kanona. Vukova misija se čitaocu postepeno otkriva, da bi na samom kraju romana bila i eksplicitno obznanjena nakon evokativnog prestresa situacije u kojima je ovaj Popovićev junak bio izložen, pritajenim ili otvorenim otporima, napadima, osporavanjima, podsmehu i preziru. U junakovim sećanjima na mukotrpan i zaobilazan put njegovog školovanja kada je iz Srbije otišao u Evropu, ukazala mu se i krajnja svrha srpske revolucije, odnosno ustanka. Citiram, tada je i poželeo Evropu i shvatio ustanak. Ustankom Srbija napušta islamski balijski istok, približuje se Evropi, Evropa se približuje Srbiji. Otuda je važno istaći da odnos ustaničkih starešine pa i samog kneza Miloša prema Vukovim poslovima proizlazi iz njihovog načelnog stava prema školovanim i obrazovanim ljudima koji neguju drugačiji sistem mišljenja i životnog stila. Citiram, baš kao da su sagrešenija učinjena pisanjem najteža sagrešenija ili kao da svako ko zna pisati, a pisar nije, mora kad tad neku grehotu učiniti.
Iako su intelektualci doživljeni kao politička opasnost, implicitnim ili eksplicitnim zalaganjem za organizaciju vlasti, iako knez Miloš na podmukle načine pokušava da ih unizi, pre svega dodeljujući im niže pozicije nego što zaslužuju, despotski vladar međutim uviđa razliku između privrednih zadataka i ekonomskog ojačanja zemlje i kulturne delatnosti, a odrešito odbija predlog svojih savjetnika i saboraca da se pismeni ljudi eliminišu, upošljavajući argument da je to barbarski čin koji bi se u mnogome odrazio na predstavu o tiranskoj vladavini samog Miloša. Citiram, znam, ti bi tako, pa da nam se cijeli veli svet smije i da prezrenijem zadužimo Evropu. I vako se zucka, Miloš Tirjanin, Miloš Ubilac, glavosek. Njemu je jasno da sa nepismenim svetom ne može nikuda, citiram, zar da ostanem samo sa tobom i takvima, dok su mu obrazovani ljudi potrebni radi postepenog preporoda Srbije, uprkos sličnom animozitetu koji prema njima ima i opravdanog zazora da ga svojim znanjem i uticajem mogu politički ugroziti. U retkim trenucima Miloševe iskrenosti ispoljenim pred njegovim poverenikom Dimitrijem Davidovićem, evidentna je briga ovog prepredenog, inteligentnog izazivača žučnih kulturalnih rasprava za unapređenje života u Srbiji, pri čemu do izražaja dolazi njegov podeljen stav u Vukovim književnim i jezičkim poslovima. Stasavanje i jačanje inteligencije, smenjivanje generacije njihove političke volje i pogleda na stvari, zakonomernost je koju Miloš u Davidovićevoj projekciji itekako dobro zna. Citiram, nepismeni Rudničanin osjeća istoriju baš kao što je i Dojaka osjećao, pa je tako i za Srbiju učinio ono što je učinio. Osjeća srpski knjaz, razmišljao je Davidović, da se u Srbiju mora useliti ona sila koja će njegov način vladanja menjati i napokon ukinuti. Osjeća da bez te sile nema Srbije, bar nema one Srbije koja je deo Turske, islamskog istoka, nego deo Evrope. Konačno, Danko Popović u zaoštrenoj polarizaciji učesnika pregovaranja u kulturnoj polutami Konaka u nekoliko anticipira mito srpskom intelektualcu, nadarenom i kreativnom pojedincu, citiram, koji sa mukom probija kroz žabokrečinu geografske i duhovne provincije. U slučaju romana Konak u Kragujevcu, reč je o manjoj grupi istorijskih ličnosti predvođenih eminentnom figurom Vuka Karadžića. Oni su, kako to veli Saša Radojčić, nosioci određenih prosvetiteljskih vrednosti koje se ne primaju u njihovoj zaostaloj sredini i lučonoše koje bi da osvetle svoju u mrak zavijenu domovinu. Tip intelektualca kojem pripada Vuk, rukovođen idealima za dobrobit kolektiva kao celine, već je od njegovog pojedinstva i nije kao moderni intelektualac pod vlašću izrazitog subjektivizma okrenut samo svojoj sudbini. Voljeli bismo da tvrdimo da je Danko Popović postavljanjem takvog intelektualnog tipa u središte kulturnih pregovaranja, školovanog čoveka koji voli svoj narod, a u kojeg veruje, kao što smo i čuli, Čiča Milutin Ostojić, želeo da unese dodatno razumevanje u to kakvim su iskušenjima i otporima bili propraćeni njegovi prvi napori da sa svoje plemenite namere pridobije kneza i njegove starešine. A pobjeda ideja dobronamernog Vuka za pregovaračkim stolom u Konaku, nakon mnogih teških rundi i privremenog poraza na kraju romana, teška srca priznaje to i Popovićev knez Miloš, srpskom narodu otvara put ka novim civilizacijskim horizontima.